Hey Nangalumzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Jolel Amtanam. Another day, another dollar, another banger, another hot one. Bafo? Oh, hey. Santumelisa. Abusheni. But another round. Siyaphuza futhi. Siyaphuza futhi. The Friday. Bafethu, sesibuyile futhi. Odokotela bothanda. Dr. Love. Diaza TV. Aw. Sizokwenza esidume ngakho. Bafethu siphinde sibonge ke nokusubscribe nokulike niphinde nishare niqhubeke nje bafethu nesisupport isupport yenu imina a lot kuthina ngelinye ilanga so invite so invite ngelinye ilanga Emcimbini sisho umcimbi. Uyeza umcimbi bafethu Uyeza umcimbi. Sibekezeleleni Ngaphela umoya. Ngaphela amandla. Uyeza umcimbi. Mhlawumbe uyoqhamuka nomuntu nje othi hayi isponsor mhlawumbe sakusithi hayi bafana nifuna ukwenza umcimbi. Hayi sininike nakho lokhu ne-sponsor bese umcimbi omkhulu. Ucabanga nje ukuthi wasihoste ama-fans eDiaza TV bese Samuel. Begcwele nje la kule park esikuyo le. Le park le ya. Ama-fans stage esingaka. Yeah. Ayakutshela siphethe uChris lapho. Yeah, uChris uyamove lapha la face. La icamera. Khona wonke ke nabanye abafowethu besebenza nabo ku YouTube mhlawumbe. Khona nabafowethu besebenza nabo ku YouTube. Khona la stage. Bafowethu hayi nginankinga kodwa ke uNkulunkulu uyazi ukuthi sifisana enhlizweni zethu. Kukhulu esifuna ukunenzela kona. Nasho uNkulunkulu mengasipha amandla singanenzela. Hayi bafethu nganishayela. Yeah. But ke akazi thini udaba. Bafethu namhlanje seniphathele ogelo sisibethu amantombazana nje awu3 amahle bayakhala 3 kade sacela uba nabantu abaningi kwasadinga kade sacela uba nabantu abaningi ngisho ogelo bawu3 and bahle bakhala ngenqola eyodwa abazi ukuthi yahlahla inqola ethanda muphi phakathi kwabo cause there's no way kuncaneke nanokuthi la khona uthola ukuthi kunesithembu sabantu abawu3 kwagcina la ile generation oshaka ile generation ithembu kuhamba nga2 so kule ukuthi bawu3 so ngiunderstand okay bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle uyena muphi phakathi kwethu omenza isilima cause ukhona omenza isilima kodwa ke bazoyichazela bona ingane zami bosisi bami ngicela nisondele wathi ingane zami yawathi ngiyayishintsha ngideke awufuna ukwazi imnyakho manje uzaya naze nabahle yuthi abanye nasengixina kangaka abanye uzerapha mama ngena ungabaleki sondela eduze ni right yeah one by one yes ngiyazana ubani kam Mina nguKia ngegama yeah okay my sister ngigama lami Bonisiwe yes Kinalenthatile bani Linthatile yebo sikuthandile ngesiZulu ngiyasazi isiphethe isuthu ngiyasazi isuthu no thina guys mina nguVusi Manqele uMusa Manqele uChris Diaza TV siyabonga kakhulu ukuthi nisibhalele nanokuthi nisithembe ukuthi leli udaba lo nikhala ngalo lo mlisa lo odlala ngani nonenza sleep nithembe ukuthi singanisiza ngendaba yakho vele thina singoDr Love yini kwenze njani uwenza njani lo mlisa ubani igama lakhe kwenzakalani Marina kopela re buelle fo Mshimana teng ke Sibusiso Sibusiso ke motho wa ka ke butse phone ai a ke thola phone ai ke thola banyana be ke sa ba tsebeng a chatang le bona and then I took the numbers and then get a group chat ka create a group chat ka ba bitsa banyana ba go group chat yes wena yazi uyalwa ukhona le group chat anzima juthi niplana mapho mingakho nithi sizela epakini ke create le group chat ka ba texta bo ka re ke kopa re hlakane re bue re tlo utlwa hantle story sa Sibusiso cause nka re o dlala ka rona so uSibusiso wena unesikhathi singana nonaye ke na le 2 years 2 years yini le ichazile ngayo sisame uqala umbona wakushela then wachazeka wadecide kumqoma bese kudisappointa nje manje
Sibusiso ke moshimane o right, o loving and caring, like bekang ipiskhathi sakhe. Like it was that love, man. Like he made me feel like loved. Like bekumuntu osharp yena, bekangiphatha kahle. Ubani igama lakhe? Sibusiso. Yini owayesho ngosibusiso? Usibusiso uyamazi nawe? Ngiyamazi yazi ish. Yeah, ke mthwaka lena and Nina how long? rena le 4 months. 4 months. Re date. Yini oyichazile ngaye ngenkathi uqala ukuhlangana naye ekushela? Ntingatlile kori u soft spoken ne and one respect that he ke bua wang kutlwela, you know, he listens to me. And to add on top of that, nang rekela grocer for koreso boso. Okay. Nambecha Uyaphanda phanda. Yeah, wabo. Indoda. Yeah, wona Ne? wang tofo. Kodwa phela manje disappointed Busiso. Alright. Hi, Kasha. Uthi igama lakho bani? Bonisiwe. Bonisiwe. Hey, Bonisiwe usibusiso unawe umuntu wakho? Yeah, give me a tag. Nina how long nindaweni? It's been 8 months. 8 months. 4 months. 2 years. 2 years. 8 months. Yini leyo wayichaze ngayo wakutheka kuyi nathandana ngoba manje senza imikhuba yenzayo nje. Kimotho simple, man, ayo too much, down to earth person, loving, caring, yeah. Like kimotho I like I can't motho too much, so like umuntu right nje, ungaziphapheli, alright. Shipse baqedile usibusiso ngale style sakhe. Hey. Sokuba calm. utheni uthe soft spoken. Soft spoken. Bonke nje bayamusha ukuthi hayi. Sesiyomangalayo. Iqhawe eli right. Engekho soft spoken. Iqhawe eli right. So ikuphathe kanjani phela le ndaba lena my sister khanda le group chat esho ukuthi yazi usibusiso lo uthandana naye ukuthi umuntu wami. Yo Ashim azange like yangiphatha kahle because like mingamcabangeli le nto leyo they like make down ngakhona like mumbo ukuthi umuntu okrend angeke ayenze marabheka sila sonke sihlangana ngumuntu oyi1. So wena bomthanda vele lokho ukuthi ngithandana lokho ukuthi ngiphusha into serious manje or mhlawumbe phela yazi vesikhona lokho ukuthi hayi sathandana lokho mhlawumbe high school yabo into kanjalo ukuthi vele ngisazothola umuntu ngoba manje nje ayisajona nje. Hayi ngumthanda bengimthanda Ashim. I really loved him, but no. Ngalokho komshado noma Misa. Yeah, man, yeah. yabo. We were starting to get somewhere nyana, yabo. Yeah. Sivele nangafika asafika na somewhere. Yabo sivele amanje. Phelela khona la. Yabo. Hey. Wena my sister ikuphathe kanjani lento uma usuyithola usungena egroupini sekuthiwa ubani igama lakho kanje? Okay. Sekuthiwa Kia added. Ay shame. Yo, cabanga sengimangela how added. Abobani laba? Message cling cling. Hey ke nna motho wa Sibusiso. Motho wa Sibusiso. Biang bianong like tlhaka motho wa Sibusiso ke nna motho wa Sibusiso. How omunye nae ke nna motho wa Sibusiso. Yo angiphathanga kahle akarubala that day. But bewambuza noSibusiso noma mhlawumbe akazumbuza. Angazi ngambuza because bengazi ukuthi uzoyiphika. You know khona na wakuphika before kwenye? No, but we've never encountered such because i-relationship yethu saseyintsha yabo. So bengingacabanga ukuthi yes I knew ukuthi at some point bekuzoba ne-cheating or maybe angazi ingixabaniso yes. Ubuzoshisa na listen phela kuyenzakala yabo manje kuyenzakala. Yeah. Okay. Amadoda ayayenza. Hey, yazi lokho khulu. Hayibo. Kuyenzakala. Uyabuzwa isituthi lapha emakhaya. Uthi indoda vele. Into esho yile ukuthi indoda vele yahlala. Hayi wonke. Yeah, hayi wonke. But mhlambe out of 100 99. Yeah. So Mama ukhuluma iqiniso. Like it's something we know nowadays ukuthi umuntu wakho otla ucheatela, married men cheat. Like loyalty guys does not exist anymore. So since uswazi lonto leyo ukuthi loyalty umuntu wakho uzokuchithela inini wena egcine umuntu mase kuchithelile futhi uyinikile space ukuthi noma ngijisela ngizomxolela. Hayi ngeke. Yeah. So nifuna usamqomelani ke phoma ukuthi yazi uzokuchithela usamqomelani? Angithi phela sisazama inhlanhla will never know ukuthi uyawela kuleyo 1% inyana. Who knows man? Manini niyazi ukuthi nawe uyazi ukuthi umuntu wesilisa uyacheat. Cha.
awukwazi lokho. Okay, at least we can continue with the show. Hayi because besingithusa lento ukuthi nithi nina kahle kahle ningena ku relationship nibe nazi ukuthi umuntu wesilisa vele loyo uzocheat. Hayi. So mangitshela uyenza lento ukuthi ungena ngenhliziyo evulekile ukuthi okay. Uzocheat. You might expect such phambili, yabo. Okay. Yeah. Okay. so ungitshele nawe wenza lento ukuthi wachisa ngiyachisa Hayi. or wachisa uyaphuma Yeah. uqhubeka nomunye. Ngiqhubeka nomunye siqhubela ngempilo yami ngisayaphi komunye bangigilile. So uchaza ukuthi ngeke uphinde uqome wena uphinde nendoda. Ngizozihlalela. Awu. Yeah. Ngeke uphinde ube nendoda. Oh hawu kahle. Wena uzomove on. Move on nami. Move on. Okay. Ukhona mhlawumbe osabheka kuye noma Hayi cha ke. sazolinda beze. Hayi ngisazolinda bese. Bazoyizela. Bakhona nkade beza while uyi relationship. Bakhona kodwa bahlulekile. Kule yonke le list ekuyazama akekho mhlawumbe uma ngasubuyele emuva uyobuka uthi hayi akekho. Double check. lotho. Mengilangla. Okay. I hope la madoda ayibone le episode. So my sister ngitshela mina ke ukuthi since usibizile la isinqumo sakho sitheni ubafo mayisefikile lana ufuna ukumyeka ubafo or ufuna ubafo eyekele my sister ephinde yeke my sister wena uqhubeke nayo yi1 or ufuna anithathe nonke. Hi, it's up to him urena o kgetha eng o batla eng I can begin nna ke batla mo jwetsa fela gore like ke sharp Wena ubatlang wena. ke right ka yena ke batla mo lahla a salele batho ba hae. Yeah. Wena ubatlang batla ukuthi kwenzakaleni egcineni. Batla ilukisa bali 3 now they must count me out of their triangle ke sharp ka vibe. So uzophuma. Yeah ka Mangathi like uyacela uthanda wena. ke sharp. Uthanda wena. Wa difuna le ba mo feta ba. Nantse ke khutlela ke bone hore ke motho jwang. Ke sharp ka vibe. My sister Ai namnyamba. even ecela wena. Ngiyahamba. This is just slender sami my dark beauty. Ngiyahamba. It's my pondo my Kespanyo. Ngiyahamba nale Kespanyo vesi yami. I'm leaving. Ba will appreciate somewhere. Yeah, but you'll appreciate it. Yo. Yes, no hleke left. Yeah, no. Maranje hayi ngiyahamba. No offense, ilihla ngicela ukuthi belibone ngasekhaya. No, it is beautiful guys. Not even a joke. Lemfanele lihlala kahle, muhle nje impela kakhulu futhi. Njengoba Nibahle. Le ndoda lomjida lona mina ngimazi ukuthi ubhayiswayini ini impatha kanje. Ngabukhethe 1 wahlala nomuntu oyedwa phansi, ehlale nami usihlala nawe, ehlala nawe usihlale nawe. Hayi uthi ngithathe nonke. Buka manje vele nambamba. Saqedela abafowethu. Kodwa mina bengithi mina like no 309 no 3. Love triangle jwang janong. Hayi Uzabi. Ni break record nezinto entsha. Ngeke. Akana mali. Imali yakhe ngeke isondle sonke. Bazokonda nje ekhaya kini. Naye mele afake nyana something nyana. Hawu. Wathi siyacela uzosetshenziswa labafazi bakho. Wathi uzohlalela. Wangabheji. Angazozenza umsebenzi. So kahle nonke nizomiyeka ubaba. Ngiyamngayisengqashe angikhathele sho ukuthi ngislima mina kahle kahle 2 years zonke umuntu kanti uchita ngomuntu ona 8 months athola naye na 3 months hayi yene wena bungasolve next ayikho into oyibona mhlawumbe asho ukuthi ngislima hayi untswebu lo muntu lo ya professor professional etsiba nthayitsa wena nawe akwazi usolve next like nakancane maybe ukuthi ngizobona itlunyana ukuthi ha man ngathi next week professional shem wathi kwakana ntombi lena shem ha ka bona silo silibile nna yena ke lebeletse yena yana ha ka bona silo awusakhona ukulebetsa mo namo ngikholwa lebella kwa ke lebeletse kwena likwana kwa wani ngihleka Hayi kubi. cela ubuze my sister ukuthi na nguyi my sister lo esigqoko esibomvu What's confirmational number is the one. ngiyanizwa mina yeah ke ubhoko size bani Awuri ke phone bosi. Ke tlo ukuri. Uri. ubhoko size bani 4 oh it's speaking yeah good night Okay. hello Hi. hello Sibusiso kopa re hlakane mo phakeng ke mo ka siao Why namhlanje singahlangana parking ngoba usually no ne ke feta mo ka siao ke tswa somewhere so ka vela ka raeng ke se fete fela ke so bone motho wa ka ke rae
e re ke fete mo re hlakane mo parkeng plus ga le re tenne oploma ka montle re dula re ikwaletse ka mo romong re tenne neng oploma bo parkeng tla man go emetse ngangibhizi wabo ngekwazi ukuzakithi a never ke gone o tla late kopa o tla ona no 2 minutes fela bathong sharp mina ngisonathi livalele liqhawe yazi usho ukuthi khona moya mpese nje ngiyamsola indlela yakhuluma ngayo ngathi uhleli nomuntu emuza ukuthini athi angeke ukhona ukuza late ha uthi ngeke cabanga late why late futhi ubhini usho ukuthi akho nomunye Sibaningi. uzene Ama-shift ashintshana ungawazi. liqhaleli bafethu manje shuthi liqhaleli uyamuzwa ngendlela akhuluma ngayo efoneni ukuthi lo muntu lona uyiplanile lento yakhe ukuthi mekufona lo futhi abuza athi hi angithaka yazi ifone number uthi hi yabuza athi hamba nabo sis yeah okay asambeni bodade hamba nabo sis ngisalela nangumama mina la sala nami la awusazofica abantu kanti ubhuti uzofica selento yemi la yini wajabula kangaka kathi kade wayihlohla le kade uyihlohla le mpilo hayi angijabulanga yazi dala ufuna lento yenzeke yo so vele like ugayi wena usegrand ngaye ready for ukuthi if yaphela manje ai yaphela shame ke se ke le ready like ke shop ka yena ke sa mo batla like yaphela unkentse stlela fona ko etelle no even ka ngwanyana o1 by 2 8 months ka ofela and o mongwe na le 3 months ka ofela ke eng e kana ne ba yetsa ke le teng yo ai ke boss ke shop ai ke monate ke mochocho sometimes abanye ba appreciate abanye abantu ba appreciation like yo why vele a ngwanyana o le a re o na le untlisetsa dijo ko rest he cabanga untlisetsa dijo ko rest no ngakela kota wena usengele yo lishandisa hey ha ya first number mina kangaka mhlawumbe ngeviki ne re bona nabo ma 2 times a day or 3 times a day snini a week actually snini cause na ke re ke kena ele kontlong kaba sengithuwele ngisi 3 times a day a week a week phela isenge day yeah a week so what ngam welcome nje ungajump isikhona into ezengayo ukhulume nje naye kahle yeah bafo shosho amba kanjani mfethu grand amna shosho mfethu no next dog ngizohamba nje manje kama lami ngovusi ngiya kweDwaza TV umama usitshelile ukuthi uzohlangana nawe the reason akubize la epakeni ngoba sifuna ukwenza lento le bese ke siyahamba bese naqhubeka nosuku lweni interview nje yabantu abathandanayo mfethu kuphela umama futhi kanti mina ngizelenza ngicela ungena lapha nendawo nje khona ngizoskisi ngicela uze ngapha ngicela ngayi ngapha sure yeah so umama la uyasho ukuthi nino 2 years nendawonye and uyakuthanda since aqala uhlangana nawe sure uthanda the way umphethe ngakhona uyindoda nje yabona akambona umuntu wesilisa ongathi ungamfanisa nawe ngikubuza manje wena usutshela abantu into abazithi ungaziphi manje no ayikho into embi bafo ayishilo ayikho into embi futhi ayikho into deep ayishilo mhlawumbe intoni zenu yabo usho nje uncoma nje uthando lweni ukuthi nindawonye yabo ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe ucabanga the same thing in like the umthanda the way akuthanda ngakhona yabo into ekanjalo nje kuphela ukuze umthanda like mhlawumbe uyazi ukuthi amajida peso ayaba nemenye imlenze so indoda yimi ngomlenze wodwa yabo uyakwazi lokho awe kwalokho but ufuna ukwazi ukuthi ngabe unaye like ukuthi ngokwempilo ukuthi usithandwa sakho yabo uyazi mntwana even two uyaganga eceleni yabona kodwa nje yena ngabe usafe uyazi mntwana usafe akuganga ne yakwenza lo cha sengiyasho phela cause vela amajida ayagaga mfethu yabona mfethu angeke lokho kwa indalo nature le hayi wena momthanda umuntu amfethu yamthanda yabo ukinile abani oh yeah so uyazi nambuzi awumkangeli awugange wena usho tshela ntsompitse nyana yabona usho hayi relax baba uyezibanje akubizelanga lokho no ake go ga ha kanye so I'm asking go usho na so o re ke mbitseditseng usho go ha o kanye na mara ke o jwetsa okay ka sharp I know bafo ke motshepa ke mthwa ka vele ha kanye ke motshepa okay mara no dipotso tse
Nami seyangithusa ubaba la because sifikela kuyo ukuthi right simnandi useyangixaka la manje ukuthi awu nange sejikela umfowethu kabuhlungu kanje mama ehlisa umoya yini manje ngimjikeli ngiyasho vele ukuthi vele hayi akacheat umuntu amnyamazi lo yini wawathithelani before akakaze angishithele nengeke ngichithela akacheat umuntu wami awu cha uyangixa udamendlela uyothatha ngayo ukuthi awusuphakamela umoya kangaka inkinga ukuthi nangisase confused kwenzakalani kana mina ngiconfuse why because bengisaqhaza ukuthi kwenzakalani nami kodwa uma indlela useyabo athi indlebe ngimamele no mfethu athi vele nathi sisheshisa lento khona sizonidedela niqhubeka nilungise whatever nelungisayo nomama bafo umama befuna nje ukwazi phela ukuthi uyamthanda yini and uyimisele yini ngaye awunazo zenye intombi eceleni into kanjalo yabo bese kuba ukuthi usushilo vele wathi I know uyamthanda wala noma ungasaphindanga mfowethu thina ke into esesize nayo masuke hlangane kanje isurprise kunesurprise esiphathayo esiza nayo so kunesurprise esiphethe for wena yabona ngizangento ezintsha manje surprise yani manje kuleka akusithe itebi mfethu itebi uya surprise for mnini mase simisela amaphakini try ukuzakithi namhlanje sisemaphakini sekunama surprise we must try new things vele kwenzakalani kahle kahle kodwa manje kanti kwenzakalani yini ngiplanele okay lo surprise just khathele iroom hle ngikhathela ama ceiling ngifuna sitshewe umoya kancane ngiyokuphathela isurprise bafo woza mfethu velozi woza bethu bafo ngithi ngiyaphoza ngapha mama ngifuna afuna ukuphambi kwakhe okay uthi wafuna abantu abeza ngapha uyabazi bonke uthanda ukho namhlanje awukho uthanda yini kubi kwenzakaleni uthi bafuna uyabazi bonke abantu abeza ngapha ni right na abona abantu bazeka bona abantu bayazeka yeah uyabazi yeah bazi kanjani kwenzakalani ngapha amantombazana nje asekasi amantombazane nje sure asekasi asekasi sizana abahlala ekasi lodwa uma sizana kanjalo uzela kanjalo yeah okay angazi mhlawumbe khona ningakusho re mantombazana kokasi rena ratsebana go ratsebana ibile o sibito jela ka sie one we ke banyana ba kasi fela no like singitshela ivakne mina ngijoli na mina ngikwazi jona yeah singitshela ivakne ngibe honest yabo nangu umuntu bengijola naye yabo besina 4 months isijola yabo 4 yeah sure 4 months uthe 8 months ugirl nanginto wena uyakudida nango 8 months nango 4 months bakudida ne bakudida baningi kakhulu kubeka kodwa awuqhubeka uchazeke kodwa njengoba bengisho yabo nangu umuntu ngijola nami mina ngimazi okay yeah awungiti first like sifihla mokubuthise ka wa chita wa chita azanga ga chita kambotsa ka go sho maka yazi ngingitshitela kungena reason maka na ka botsa reason ga so fihle ko reason ku buthise question go wa chita une reason ukuthi uchithi sure ithini reason yakho ah sikhulumana mina umuntu akangika isikhathi yabo khotman sina 4 years nako 4 years khotman lami yonke 4 years okay there's no nako khotman lami usipha bani isikhathi angasiniki mina isikhathi usipha bani nangithi umuphi isikhathi kahle kahle that's why intombi ezothunga ngoba wona umuphi isikhathi unamanga lo buti unamanga ke mofana kwa yaka wa tseba gore nna ke kena e le kontlong ke kena ka 6 o'clock kontlong maybe o batla sekhathi sa bosibu maybe ba ka sa bosibu so go ke re tsame ke lo isikhathi sebusika o batla sa bosibu ya wa tseba ke kontlong ke kena ka 6 o'clock ne kontlong ke kena ka 6 o'clock kontlong a ke gone gore ngina umsoko isikhathi emini magathi angimuphi isikhathi ufuna siphi sasebusuku maybe because ebusuku I can't ukuthi ngibe naye ufuna uqinisa uthando phela ebusuku ngathi la ebusuku waye ebusuku nasemini la qiniswa masiwayimele simele flexible qiniso ebusuku kuphela exactly ngicela ubuza yini ongayisho nanga ethi unazi njengamantombazane esentombi now it makes sense cause now unyaka ka di weekend fela ampatle during the week ka di weekend ke during the week during the day o dula analen u free in and excuse how ering ka re bana ukutla ba ngishile ngangwazi awungiti awjollen ke reng ke ntse di receipt ko bontsho re nna lona ra mina ngiyazi into okhuluma ngayo awi yeah okay ngasilulwena ne o sharp angazi savumelana sithi mina nawe sathandana benenzani o sharp itse mang hore wena o na le bolwetse ko o le o sharp because ke sure a se rena fela re le 3 I'm sure banini ke sharp yeah
ya ba bangata la re mo founela a re hi a re ke busy why ke sa tle bosibo Who you soft spoken lo ade ngikhuluma ngayo? Yeah. Who you soft spoken lo ade ngisayo wena? akakwazi Ngithanda akakwazi So okay uyamvuma lo ukuthi lo uyena umuntu othandana naye utshela umamazi lokho ne Yeah, qiniso lelo. so yini ke manje ozoyisho kuye because nangumamazi okay yes uyamvuma okay then Kodwa manje lami hayi qiniso seliphumile eqinisweni yabo so uyaphuma kuyi angeke kodwa manje ngiyamthanda uyamthanda naye ngiyamthanda umntwana boyithu nangu umuntu ongamthandi la ongamazi angimazi yabo kodwa manje umthanda kanjani umuntu ongamazi Mfethu. uyaqala ukumbona la manje uyaqala ukumbona manje la mina naye asikaze saba nesivumelano sokuthi sathandana manje yabo into engisho Bakusukela nje lo sisi. asithandani nani Uye nje mhlambe okusukelayo. Wavela wachuza wena nje. shuthi uyena uthanda wena mina. mhlawumbe uyena uthanda wena Uthanda wena. uyakufuna mhlawumbe Wena. mhlawumbe Cha uzwa imali ngane mama. Yazi cha uyabona ke ke qala bona gore o so sibusiso mo life yakhe ke qala bona gore o bua makaso o pheka ntwe le mo founung nete musa eleng teng mo founung nete musa mfethu wesime kancane ngokubuka net ngoba ngiyakubona ininti lakho likhuluma lenzi sense. Mfethu uma isister la ngeke asuke le la asuka khona ezela ebese ezoyibukanisa nabantu namakhamera ezihlaze kanje ukuthi eqamba manga ukuthi uthandana nawe my brother uma sisters maybe kumele combine eqamba manga yeah maybe sike sadlana ka1 ka2 yabo ukudlala lokho wena umtshela ukuthi uyamthanda ukudlala cha so wena mawumtshela ukuthi uyamthanda ukudlala wena ngicanga ukuthi ukudlala lokho igame angazi njengoba ngisho sikaze saba nesivumelano ukuthi mina naye siyathandana yayibona lento kusho nje uyagula Nenenzani ekhanda kahle kahle. akaphile ekhanda Nenzani ke? Good question Nerira. Menenzani? Menenzani? If you can explain menenzani. Mnandi kuba amashifta ayashintana manje soyamazi 2 minutes Eh 2 minutes ago no sangithi no wangithi neredlala nerira. ashemi game yakhe edlala shema. asikisa yabo Isikisi ke alungisani. so usamthanda umuntu wami nyazi naye naye Abantu bakho bonke boy3 Lipilo tse ikae kanti wena kanti sisilona yena angimazi but umdala sinazivumelana mina nosisi anasivumelana sigcine ngokudlala lokho yabo umdala hlangana lapha ephathini kwayenzeka lokho kwayenzeka so okay leto wayenza leyo whatever leyenza ke yenzeka while ekhona lo empilweni yakho nalo ekhona empilweni yakho so hotma uthe mina ngimniki isikhathi angithi utholelo manje wayebeka ngahlali kulo athi aya kulo munye Exactly. naye beka ngakuniki isikhathi ugirl yeah mina bengenzani uma 8 months beka nginiki isikhathi yabona bengisula inyembezi zakhe ngayo yabo no ngami kahle Mama, mina ngiyithishu mina I'm wiping the tears kahle kahle ayo khona shemali khona shema yini uhalela ukumshaya ayo staring uhalela ukumshaya akhi Steven Seagal okay bayeka bangishaya hayi luze ngeke uthi bafumobuzo ukuthi bezoyeka uvuze ngenzani yena ngoba naye kana power bazoshaya yena phela mevimba so nami yabona nje ngoba ngilami mina mfowethu mathola bosisi ba decide ukucebula ayikho into engayenza because ngizothi ngiyabavimba bengidabule ngempama nami bengishabe Ay, sishaye shame. so yabo hayi yo but dog on a serious note lento yenzayo ayikho right ayikho great but then ngekulungile mfethu subanjiwe ukulungile uyamvuma lo Nekusuna linkani watella olinyatso. Watella. Today awungithi wena. Angithi. Today awungithi. Mara mabani ka weekend nyana mo nombitso mfonela le baby hey are you available? Today awungithi ka ru gerile today. so Olinyatso. ngicela ukubuza nami bomsanda Bengimthanda. Njengoba ngishilo bengimthanda. manje usamthanda namanje Angisamfuni. Zohila phambili angisamfuni. Alright nje hayibo angisamfuni. wena my sister lapho kuwe utheni ithini isiqomo sakho ke shapo ka vibe abuti nalwana danko omunga yoko east omunga yoko west makamaphutha enzeka yazi impilweni iphutha liphile liphutha amaphutha ayayenza Amaphutha ukuthi imiphutha ukuthi imiphutha ke so uyamyeka anyamiyaka definitely sure my sister hayi ngiphutha ngithi uyasho ukuthi amaphutha ayayenzeka so imiplane lonke lento leyo ukuthi nizenza lento eniyenzayo uwe planile move forward uthi plan uqale mara mina ngilethela angazi phela shuthi ngiplanile Asifuna ukubonisa ukuthi uyiso wayiphela kasiqala nathi wakhohlwa safuna ukupleda ukudlala i-conclusion yakho iyi surprise yakhona le ayina abutike sharp ka wena
dula le batho ba hao as much as o khone go mchitele for 8 le motho 8 months ka ofela go gore like for the rest of our lives when o tlo ntse o cheat ka bana o ga go fina nako kanjani waza ma relationship anenkinga abona this time ungidladile shame down ama relationship njalo lapho siku down ke asiye down ai shame ne ke mrata Sibusiso ke re ke mthwaka patena ai ngalisema something wena fokonwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo ai bese siyakude kanti ayi mothanda indlela shame ayi mothanda indlela awumile umuntu mina ngisaqhubeka ngiwani imuslim so isinqumo sakho happy ngaso Way too much shame. Okay, isinqumo sakho happy ngaso Mina fele I stand on business. isinqumo sakho happy ngaso ai akiyo happy because ke mrata mara ke tla ba sharp manje wenza kanje if ngithanda ai ke tla ba sharp ke right ka lerato lao O tseba mangore teng o la ile rato re le shara re le bangata re lutlwa re le bangata ka banga kubhlu no bana angeke kuzwenye intombazane bengingezisitsha ngimtshelile bengisagezisitsha asizwanga lokho besisonke besingahamba selapha endlini yakho ayikuthiza lapha ngoba uthakeze late munye athi hayi ngisasebhiza samlanda naye ezojoyina makanithi ngize parking mina sinendlini nefunani endlini ngoba nomfihlile omunye unakwethu. ngizezitsheni zami noma nizekimi akawashizitsha washintombazane washo omunye laphaya basashawara but okay it's fine yabeza ukuthi bayaqala bose sibaphuma kuwena okay angimbali lo because uthe umazi laba bawuthothi uyabathanda boyithu bathi be right ngawe because nanokuthi benze islima nje ukuthi uphike umunye phambi kwabo shuthi bethatha ukube kubeze islima vele so ngicabanga ukuthi into ebekubizela yona umama yiyo le bekuzokutshela ukuthi ke-sharp ka wena Right. re khothotse re bone gore motho o jwang so ai for the mere fact go pheka ntho e ke boneng o tlo shwetsa ngono mo hore ha mo tsebe ke bone phone nyao go tsho gore dingata tso di etsang so sibone yabo nje base sime ngapha webafa sekula hayi lo asijabulanga mfethu isenzo sakhe asikho sihle usenza kabi vele nisifunela bona oba thina uyafuna sibathathe ufuna sibathathe that's why nihlangane laba imbumba nangihlangane simbomba nawe yikho sihlanganisile angithi sibone ngawe ukuthi uyathanda la kubumbane khona sibone ngawe phela ngawe ukuthi into ethandayo angithi nawe bosihlanganisile si3 family bosihlanganisile si3 angithi sibone ngawe ukuthi hayi nganami nokulungile bafika qhubeka nezitsha lapha endlini umfowethu ne hayi ngoba mhlambe sifuna ukuhlambalaza yabo but yazi inkinga ishaye wena mfethu ishaye ekuthenini wena uvela ufeke yabo ungabi neqiniso ngapha kumuntu wakho ka2 years ungaba neqiniso ngapha kumuntu wakho ka8 months ungabanga neqiniso futhi nakumuntu ka4 months uyangibamba andwenza kwabhlungu hayi ngoba mhlambe kuyijoke kwenze kwabhlungu yabo and indlela wenza ngayo manje awukhona ukuxolisa uyangibamba into yenzayo lokhu uthi mama nawe uyangiyeka kunjani njani pride ayisandawo hayi ngani usifuna sonke usithanda sithu so uxolisa ngihamba ngizoxolisa ngeke nabo nje hayi ke shuthi ngishiye ukampa nabo nje ashongo lokho hamba sifuni ya ayi akahambe uright uthi asibe isibumbu asibe diso hayi ngiyambona nezwa nini asibe diso phela ene ke sho mwali nkote ngayi una le motho tadizwa angalasa asamncengile motho because wathi ba uset ya ntse di mtsamela sharp wathi ba go hayi angeke ngincenge motho ayo stay soft Ayisekho leyo ayisekho. yamuzo yabona ukuphika uthi akakwazi Uyamazi thubile ngamazi. manje usazoqhubeka noJole ngoba nje bephikana kanje abafana abhlungu ngithi bazobuyela ngiyabazi bazobuyela Oma ngibona. dawe bebancenga ngakhona efonini ama chats yo sabathe uthuza ngama excuse hi boss Busiso wayongenza kanje uthe sizohlangana izolo namhlanje futhi ngiribhekani lamantombazana akazi ukuthi uSibusiso wakhona unami ngaleso sikhathi bazobuyela ngine plan bafo mina bengicela ukuthi mhlambe kube ke nomcinjana bathi ngesilungu after 10 years yabo so thina no bafo
sizohosta i-after tears kube umcinjana nje womndeni. Ngoba eshile la lomfo ukuthi sibumbene. Besicela nje ngoba kulesihlanu senzeni nje umcinjana omncane wokubonga ukuthi konke kuhambe kahle. Asibonge. Once ne. Daba sikhohlwa inkinga. Angibangi ngisakufaka kokudakwa mina ngithe nje umcinjana. Chris, take us home, mfana.